ku itariki 29 ndetse n'andi matariki menshi indege zitagira abapilote zagabye ibitero hafi y'inkambi z'abanyamurenge imikenke. Ku wa 27 Nzeri 2025 drone ya CH4 iyo ni y'u Burundi yagabye igitero Inzibira. Ku wa 15 Gushyingo 2025 drone zigenzurwa na Kinshasa zagabye igitero ku mudugudu wa Mikenke wari ucumbikiye abimuwe. Hagati ya Werurwe n'Ukuboza uyu mwaka honyine habaye ibitero byo mu kirere bigera kuri 59 muri aka gace, ariko ibi ntibivugwa bihagije. Ibi byavuzwe kenshi muri iyi nama no mu biganiro byihariye, ariko nta gikorwa gifatika cyafashwe. Nk'ubutegetsi bwatumiye ingabo z'amahanga, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kubazwa imyitwarire n'ibikorwa by'ingabo z'u Burundi n'abafatanyabikorwa bazo ku butaka bwayo. U Rwanda ntirwacecetse. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wacu yazamuye ikibazo ku bavugizi b'amasezerano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. Nanjye nabivuze ku bagize iyi nama ku giti cyabo, ariko nta cyakozwe. Dushingiye ku byabaye n'ikirere cy'ingengabitekerezo y'urwango gihari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku nshingano z'amategeko n'iz'indangagaciro, ndabaza ese iyi nama ntiyari ibizi? Ntabwo yabonye ko bikwiye kwitabwaho? Mu gusesengura ibirimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo, tugomba kureba ibyabanje mbere yuko ibintu byiyongera. Ukuri nuko FDLR imaze imyaka 30 ishyigikiwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara mu myanzuro. FDLR ntibangamira gusa ubusugire bw'u Rwanda, ahubwo ibangamira kubaho ku Rwanda n'abaturage barwo. Mu mwaka w'1994 umwe muri ba anko banjye yishyuye amafaranga kugira ngo yicwe arashwe, kubera yuko muri icyo gihe niko byari bimeze, wahitagamo kwica urashwe cyangwa ukicishwa umuhoro. Wumve ko umwe muri ba anko banjye yishyuye amafaranga kugira ngo yicwe arashwe. Nasoza nshimira abahuza by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mihati iri gukorwa. U Rwanda rwiteguye kugira uruhare mu gushaka igisubizo kirambye nituramuka dushyize mu bikorwa mu bwizerane ibyo twiyemeje i Washington, tugashyigikira byimazeyo inzira ya Doha. Hari amahirwe yo kugera ku mahoro arambye mu karere. Iki kibazo kimaze igihe kirekire. Turasaba ko twese twibanda ku gushyigikira inzira zihari z'amahoro. Tuzakomeza gukorana n'abahuza kugira ngo dusohoze inshingano zacu. Murakoze cyane.